biasa dro-droan anomia jut. Nyo ayat yang mudah mentang melungku yang biasa dro-droan anomia jut. Cina apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ilung tu kepada otak anak piu-piu sebab. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyen menyenau deng baca Quran lagi nyen gedang semayang jid ke imum atau kan imum lagi nyen ke baca batu semayang. Menya ke baca khutbah batu khutbah. Pakan niku salah bacaan ganyan. Acina empat salah yang kelagi wahid pun nangku. Ba ahad. Ni waw rumah ni cak pulpen ni tulis kalimat ahad alih ha. Ba ujung ni sambung dai mati putar bacaan ahad tulis sabah tu alih ha. Ba ujung kena bek dai ni pegat ta dua titik mati putar bacaan ni kah nak beda. Sedangkan huruf kah beda. Menyemenan kiban ku cara baca maka udah ngawai ke purna menang nyo cara metode pukeneo tajwid jamun gepurna leu rawai menyo mate ba tinggai uta tinggai bu mate ba tinggai bu menyo mate dai tinggai anu menyo deuk ramai urang thot ki kempuan ta jalau le mate ba tinggai bu mesti ulul albab. Kan ba mati ujung. Cara baca mana? Ulul albab. Yang kembu ujung menyamati dai bertinggai dia. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Menyahanai metode berarti dah ahad. Ahad. Dah mati kendai. Makanya Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Tapi nyobek salah buat. Bentinya Ramadan kata tinggal nami muda berangau. Amanah ku wahid melanjih dakwah saya mati dai tinggal dia. Muidang dimum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. De Allahu samad de lam yalid wa lam yulad de wa lam yakul lahu kufuwan ahad de yang kaji awak apa jobu le ni teh kalau tapurnonya kali ba tak ada purno kok jai salah leongu yang kalau lain galam yang mu balik baca lam semayang mu tulis lam semayang rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Menyeruh tak baca tetabuh makna kop lega. Rabbighfirli pataceh nu pampulung ya Allah. Warhamni nu sayang kelung ya Allah. Warhamni wajburni nutup kesalahan lung ya Allah wajbur. Itanya salah baca pulum tajam. Rabbighfirli warhamni waduburni dekul. Mutuleh wajbur tak baca wadubur. Cita eutik lang kamus pu makna dubur. Rupanya kubul dan dubur. Putar kubul rak ke dubur rak lekot. Nanti puilah dubur. Bahasa Aceh lebo. Maka tadabuh mana Rabbighfirli warhamni waduburni. Tadabuh mana nu pampun dosa lung ya Allah. Rabbighfirli ya Allah nu pampun dosa lung. Warhamni nu sayang gelung. Waduburni nu bilebo gelung tabah tu. Lam semayang laki lebo buat Tuhan. Rata kena tung semayang katanya. Untung nak kata Tuhan lebo awal hanya pakai le ya. Meramah dekat. Ya, pergi le. Ci pergi sehat. Pergi ke semayang kau. Pergi semayang kau pergi le. Yang kamu puluh tahun pada semayang pergi. Yang kalau orang lain
Masya Allah. Tambah mutulis qul huwallahu ahad. Qul 4 baru kurang itu. Qul, katakan hai Muhammad, Allah itu satu. Itanya qul ngaujung lidah. Qul huwallah. Qul akala yakulu. Qul makan bahasa Arab. Tafadhal qul di kedai Arab, silakan makan. Menyuruh bak Ahmadiyah tajak bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia tabuh makna makanlah Tuhan yang satu. Tajak bak Ahmadiyah, ibu-ibu Tuhan di baju. Tu malaikat kulungkop antebah tika ke adik ma ke bandung. Hai malaikat khương ke long. Ahmadiyah rame-rame yu pajuh Tuhan lebih bak jahiliyah. Malaikat khương. Yan kalau menyomanan punting that beroh-roh. Yan ketugas lako gepurno purmo. Nya dapegah panyang lom gua. Purno purmo dan purno anu ayah purno anu putra ke purno ya purno cara mutuci, purno cara semayang, purno cara puasa nyo kawal te puasa, purno menyembuh jakut masalah jakut, purno hukum jual beli, purno cara wajib purno ayah tugas menyegalam ke purno purmo le lako galam ke purno anu le ayah nyan lakonyan sabe dalam dosa. Kemudah malam dilakuannya gaya dua bak kedai kero gaya nonton TV dosa. Bedah ayahnya galam gupurno anu gaya dua bak kopi deh ya dua bak kopi bak kafe malam ya jet espresso dosa. Gejak kero ge dosa. Kero dosa. Pakat galam purno anu ngan puru gara-gara hana ge purno anu ngan purmoh genyan karena ge nyan tarku ta'allum kabirah tinggai beut dosa raya anu min hana ge temu beut ge nyan dosa raya ayah mupluh ribeton payah lam nuraka tapi gara-gara na tengku lang kampung budah tayau jo tayujak purmoh tayau beut bak tengku tayuja anak tayu ya beut bat tengku kai beut anak tayo kai beut purmoh tayo kaglah tugas lako kaglah tugas ayah tirau deng gebeut Quran manakeun nyo ayat yang mudah mentang balungkeun yang biasa dro-dro anu mia jeut cin dengan